Shubor nakaslem jong unongsan hima. Meghalaya Filmmakers Association kabadai ka kenhun jong kinong penmi film kalum kelalang ya kinong shna film kiting shop kipuron kinong shot kinong ruai kebalalong mentaka sengi kalai photorik uyayong arjar fuar hakasi National Darbar Hall maukar na kabenta manyakran ya ka jing jong kinong shna film mat kumjuro layakran man penkre ya ka jing rakhes ngika ka Meghalaya Filmmakers Association kebanlong hakakat praterik ujallew arjar fuar kebalapan bej banlong ha ususot ham auditorium Shillong hakane ke jing yalang la penyaj da ubah komandar Shangpliang kumu presiden haka jing don lang kiting shop bat puron kumu Arman Disiar Yarab Biam Golden Suchang Wanri Pungrup Regina Lamo Shirlin Khongwar bat ki waide betul kan? Cukup lagi. Biar tak. Biar. Hey. Jangan. Tuh kita nak cukup lagi kedua kenapa? I mene pidam ke jingalang jo kam filma filan batai kumno pelong ini ke jingalang te mentaras ngi along ka ni ka jingalang jong ka Meghalaya Film Association te hakani ka jingalang ni keren kerpang hi na mentaka ni ka jingara khedap snem mo jong ka Meghalaya Film Association ka banlong ha ka tarik uji to ke gikam bapin rakhe taga tagasngi merakhe gidap me filma ke program bapila bapila te hakani ka sngi la po shpon hi ki program ha te yangaro long la sha chef ma ka kamram na ki na i president te bang dai ban pe ki program long kin long ki program sha ki program doai na man balong hakani ka me filma te ngi la suin mo ngi dap ki puron na ki ting shop te ngi kwa ban pi kanya ki sab ngi pi ka film te ngin pen iru chphang ka me filma ka history ma ba ka me filma na dum chwa ka along kumno te kum ka hi ngin to tene tu bado banyak ada Golden Star Siang ada aktor naro dai we bala bangdon mentah agene ka komiti ban rekhe na mentah agene ka foundation de jun khatwa ma ta ke nega dorbar ban bapelong da ka Meghalaya Filmmakers Association lagi siau dap kecikemen adu kata-kata bagi layo ban yekendu ane opo dorbar hall ma pharma ban ya penbe ki program na benta ka khatra tar jun ban theng tingkap sne benta Meghalaya Filmmakers Association ta nagaliang jongi ni perkhat kumno banya aikam ajab namar kumbangi te bapok film industry ni don shibun haki department kumno ni la banya rap keliang mar keliang tang da ba lu ni ai kuble yu paj ba namar bun sen paj ba hi ba yarap yangi nagapor skapor te kuble shibun ni cham jong paj ba ta nagaliang jong ni rungi kwa hi ban nagaliang ka sarkar ru ban hikmat singi ban yarap yangi nang bangila ban aikam aja mapok kene ka film industry yaki wero namar khamtam tabun ha kene ki ba don gisab no kita len apok kene ka jela jongi dan ni community ba kan salong aga we ka singing salong ga biang ta ladangi ai nuksa kong ba ka South Indian film ladangi yi nama ki yarap dalade yaladehi upai pa jong South Indian bu yarap menta kala pur shadu ka pertheiru gila internet ki film jong South Indian namar ki pediang dalade yalade miru ngidei ban pediang shwa dalade yalade kumba paiba ru ukershan yangi nang bangin kiu ha ki film industry ta hagane ka program tangila ya perkhat di haga komiti jongi ban khon chief guest ro chief minister lada chief minister o tre ban long chief guest ya ka
program jongi Entre bagi kerban baik. no nomor ba tengi kwa hi nomor pli jong gejala hi banwan nang ba ngiyo ban pensiu ai chief minister ke iga jing jongi apo ka film industry nomor ngidam duna bhang ladang compare ban yanu jor paro ki bat kiwe hindri ngidam ong ba pasha adien ne kata kadau bangi wa ban khot ya chief minister bat kiwe minister bat ki officer jonggi department of health nang banwan program jongi nang makin tip ke jing sisa jongi mar tang shu tho ha ke jing tho ga ngi shu pule nang to no ka ba jing jar bat siau thu hindri la dengi yo ban pensiau ban keren ha kata program mark man gila sisa ban siau thu problem gede jing jongi ne tangi kimi lanti kata ban long ga babhai to kayak gitu pun kut nau liang ni actress tungi Te hagajing kumput yang aku aban kerpan mau aku aban kerpan ya baru hiki pun sabla bilong kumi bilong pa bakin wan batin dan lang batni hagani kasni katra tarik jun kamtam ya gitu ki pun samla mo baki kwa aban baki don shisha kata kasap tekin wan kin pinit hu elde daka baki wan shikmat bat daka baki pinit hu dala de hi ya ka te kamut ni ru tip ken mo ya ka sab jongki te ki wairu namar baki kiwai ki nong shna film ru ken dan ki director producer ken dan limba jong kan ka Meghalaya Film Association ki dit hu thamai pada ya gitu ki kena baro itu kena samla ki badan sab tenga tentu ya baro gitu ki kun samla baro bakin wan kenang gitu pamdan ha ka Meghalaya Film Association ru gitu pembaju ak film pembaju ak jingwai ru bakin wan kenang ka khatra tarik jun hapo ka State Central Library banginya rakhe wene ka sni kenang ban pin penithu kenya la de ha ki nong shna